Dobro večer. Evo po dogovoru da se uključim, da vidite da sam živ, da sam zdravo i dobro. Nije to samo moje slobodno uvjerenje, nego je danas bila i ekipa hitne pomoći i konstatovала da su mi svi parametri u granicama dozvoljenih i da stanje dobro. Jesu oni htjeli da možda malo neke iscrpljenosti, zahtijevali su da pođem do hitne, da primim neku infuziju, međutim ja sam to odbio i rekao sam im, zahvalio im se od srca i rekao da se tiče mene ja ih neću zvati. Nisam ih jedan danas zvao i neću ih zvati, ne moraju da brinu, da slobodno putuju i da rade svoje poslove. Ovdje danas nije bilo nekih posebnih noviteta, bar mene se niko nije zvanično obraćao. Jedino što sam vidio neku gužvu, bilo je nekog slavlja tu i nešto. Vidio da prođe jedno 10 torti. Znamite ono kad kaže volim ja tortu, no trpim. Ko što je ona bila na serija, volim ja naranđe, no trpim. Bitna stvar koju još želim da vas saopštim je da danas bile ovdje ekipa televizije Adria, napravili su jedan prilog sa mnom i sa predstavnicima menadžmenta i vidjet ćemo večeras od 6 sati i 8 minuta do 6:10 bi trebalo da počne da se taj prilog emituje, pa iz tog razloga i neću previše dužiti ovo večerašnje obraćanje. Bio mi danas tu i moj drug, prijatelj, brat u Hristu, Dragan Minić. Bio je samo 4 sata, htio da ostane dalje, dao mi punu podršku, razgovarao sa mnom. Ono što je možda bitno da vam kažem, danas se menadžment definitivno okupio, nešto se tu dešavalo, imalo se nešto, ali toliko su imali hrabrosti da mi niko od njih nije smio pogledati u lice i niko mi se nije javio. Nikad su dolazili, nikad su odlazili. Toliko tome koliko im je čista savjest. Tako da ja sam ovako malo osjetljiv, pa mi je pomalo i žao. Ili što bi rekli moji prijatelji i drugovi Moračani, pomalo mi je žao. Ali šta ćemo, tako je kako je. Još jednu stvar želim da vam saopštim, a to ćete vjerojatno vidjeti u medijima, da sam ja listu svojih zahtjeva proširio kad su u pitanju smjene. Pored gospodina Slavena Šestovića i gospodina Miljenka Cebalovića, ja sam dopunio spisak sa još jednim licem. Radi se o Miloradu Mikiju Miloševiću, jer sam došao u saznanju da je on bio jedan od glavnih organizatora i kreatora čitave kampanje negativne protiv mene i moje porodice i da je sve on koordinisao i oko tekstova, članaka, portala. Više vremena je provodio baveći se problemom Mirka Rmandića nego što je trebao da radi svoj posao. A inače, prava je nepoznanica kakav on posao i radi. Iz onoga što smo posljednje vrijeme gledali, sam ja gledao, kako se ja razumijem, on izigrava tužioca ili istražnog nekog inspektora, jer ono što bi trebalo da radi tužilaštvo, što bi radili istražni organi, on nešto pokušava da radi, da nešto objavljuje, da se pojavljuje na televizijama, a koliko znam, za ovo vrijeme koje je tamo imenovan, ni protiv koga nije pokrenut bilo kakav postupak. U isto vrijeme želim da saopštim Ministarstvu kapitalne investicije da je prva 2 mjeseca ove godine i 20 dana od ovog mjeseca marta bilo u infrastrukturi 15 vanrednih događaja. Ovo je samo, hoću da im dokažem da, kako ja znam da kažem u šali, veliki brat sve prati. Tako da vode računa kad budu izlazili sa tim svojim saopštenjima da se ne prosipaju. Jer mene sramota da državni organ izađe sa takvom nekom informacijom da nas ono prosto zapisne i da ne kaže istinu. Znači, mi svi imamo povjerenja u njih, da je od naših poreskih doprinosa oni primaju platu, oni se voze u službenim automobilima i još nas lažu.
to nema potrebe da rade. Neka kažu, moramo svi da pogledamo istini u oči, da kažu kako je stanje. Stanje je tako kako je. Situacija je tako kakva je. Hajde da se svi potrudimo u mjeri u kojoj to možemo, da damo doprinos da se to popravi. Željeznički prevoz i željeznička infrastruktura i kargo i održavanje posluje, gospodo moja, zahvaljujući samo starim kadrovima, starim, dobrim, provjerenim kadrovima, starim operativcima. Mene je žao što moj veliki drug i prijatelj Zoran Bošković nije bliže negdje da drži predavanje o mnogim stvarima koje su bitne za željeznički sistem. Znači, to je slušati njega i njegovu zamisao, njegovu strategiju razvoja željeznice i prava milina. Mogao bi slobodno da u školi, ne u školi, no na fakultetu drži predavanja iz bilo koje oblasti je željeznica u pitanju. I eto, sjetio sam se njega i naveo sam njega, a taki kao što je Zoran ima masa ljudi. To su stari, prekaljeni vukovi sa vrlo velikim moralnim karakteristikama koji su čitav svoj život posvetili željeznici, vole željeznicu, željeznica je njima kuća i mi moramo takve ljude da okupljamo, bar jednom godišnje da od njih učimo, da čujemo njihovo iskustvo, da sve to što su oni kroz život prošli i na tim njihovim iskustvima i na tim njihovim, to što bi nam predložili, da mi izvučemo najbolje pouke i da to prenesemo na mlade generacije. Dragi moji prijatelji, evo, da ne dužim više, vidjeli sam zdravo dobro, ja vas sve pozdravljam, svima želim zdravlju i sreće i ako Bog da se vidimo sutra u 12 časova. Živjeli i svako dobro.